ukuthi awahambe asisho mina ngasihambe osemthethweni nongekho emthethweni kusebenza.
Inyawo zenkosi uMancinza uBhambatha waseLungu. Sifuna ukusho ukuthi Cingwana uma ukhuluma nesizwe sinomyalezo sikuphathise wona. Othi uma ufika esigodlweni kubaba uMancinza uthi uZulu wakhe ubonile uthi ufisa wenze njengoba kwenza inkosi yaseMaqadini. uZulu umuhlangene ufisa wenze njengosonto omncane kaMphumuza. Umasipala uzothi asinayo incwadi yokukhipha amazayizayi kodwa ilizwi lenkosi liyohlezi likwazi ukususa umuntu endaweni yakhe. Sifisa ukuthi kaCingwane uzobamba ithutshana nathi usabizwa ezinye inkinga zomhlaba nenkinga zezo saya kuzona, kodwa sikuphathisa ukuthi siyabantu besizwe saseLungu ade sesiyekelela isikhathi eside bese indlula mithi. Uma isiZulu kaZivolithini yasikhumbula, uma indlula mithi sikhumbula ibisisinikeza igama lokuthi singakwazi ukukhosela. Cela ukunika yona Cingwane, cela ukunika yona President
ukuthi nasi isizwe uma silo silo singawo sifike singawo. Ezizweni sakhona la egcekeni eRishmond ayeye eRishmond ayeye amina ngizokusho mina la mina ningambizi mina ningibiza nje masimanga abakusadlalwa niyangizwa kodwa into engisukumisile ukuthi kunenkinga enkulu njengamanje vele iSouth Africa libhubhile sifana siyiphethe yababona nje abagqoka iikipa zepolitiki laba ngenza kwethu nina ngigqoka iikipa zepolitiki ngibona abangakhongolosela asengibona namba be-MK umphakathi uyahlonishwa noma bemashe umphakathi kubalulekile ukuthi iy'hloso zakho musana ukuba amasoka angamanungu uzoqomisa endaweni engafanele azili uzokoshela la niyezwa nemgodo yepolitiki sasithi yasikhulula ngo-1994 sole sahlupheka mo izwe siyiphathele manje njengoba silapha nje kanje kwethu ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngiqale ngibonge ingalo yomthetho engiyibona inkamisile la nginethemba lokuthi iyona ekwazile ukuthi siqoqele lamasiko ePakistani adlwengule ingane yakwaDlamini. Ngizolana kakhulu nomndeni wakwaDlamini ukuba kunukubezeke intombi yomhlanga. Ngizobikela isilo sababandla wonke ukuthi silo nabo betheza inyanga yakho, beyitheza ngokungafanele, beyitheza i-underage, bebulala isizwe siyaphuma namageba. Ngomhla ka-25 kuyo le nyanga sobe singena esigabeni ekuthiwa yi-16 days of activism la kubhekwane ngqo nokulwa nesihlava sokuhlukumezeka kwabesifazane ney'ngane kusukela ngomhla ka-25 kuze kube mhla ka-10 Disemba. Niyezwa kwenza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane sibe into yodwa esilwe nokuthi abesifazane abaphile impilo yabo noma ngabe umfica edakiwe noma ngabe unjani mthathe umuse kubo ube indoda. Can we be a gentleman? Phansi ngezinje ey'halayo phansi phansi namgodo yabantu besifazane bathi besibona ukuthi kufanele vele ufake nje fusaki manje abantu bamasoka uyashelwa. Niyezwa yini njengamanje South Africa uhulumeni wethu usidayisile uCyril Matamela Ramaphosa. Njengamanje kuyohlangana kusukela ngelanga lakusasa kuhlangane amazwe omhlaba awu-20 abizwa ngey'khondlakhondla ahlangana okokuqala ngqala eSouth Africa. Kuyokhulunywa amanga, siyophathwa singekho, siqanjwe lamanga sibuka. Nivumela kodwa ama-Afrika, nivumela nto enjengaleyo. Kuthiwa konke kuhamba kahle kuleli zwe kodwa bahlangane le eGoli bayoqambelana amanga kuvalwe ngisho imigwaqo. Ngibuya khona eGoli yode ngilanda ifoshuna. Hey, akuhambeki yabo nami ngisizwe nje ukuthi ngihamba ngefoshuna elisha. Kanza kwethu sithi isikhathi sokuqanjelwa amanga siphelile manje. Isikhathi sokuthi asingenele ey'nkundleni zokuxhumana la sinamandla khona siwutshele umhlaba siyitheke i-G20 siwatheke amazwe omhlaba ukuthi whatever they are telling there in the G20 there are lies, blue lies. We are suffering as South African people. Niyezwa yini? Phethwe yini manje mina umongameli wethu? Phethwe umongameli ongenabhajethi kodwa ngizoliphatha ngeqiniso. Kusakho izinjalo ezimanje manje kubalulekile ukuthi futhi ngaphezu kwalokho waphinde wazovumela ama-Palestine ngaba bakhona ukuthi thina sisapotha iPalestine sifunzwa
asazi ukuthi kwakusidingo sileso kungani sinenkinga engaka ekhaya. Sabe sigijima emzini yabantu. Makhulunywa indaba yalamakwalakwala ukuthi awahambe. Asisho mina ngasihambe. Osemthethweni nongekho emthethweni kusebenza. Sinenkinga ukuthi safuna ukukhuluma zomndeni angithi. Umuntu ongaphandle uzofika la kulelizwe akube investor yezwa afuna imali umuntu ozosinika imali hawo ngoba bonke laba bazothatha kithi ngiyangizwa yini injalo nje anganike into eziningi futhi la abantu iningi labo badayisa ama-drugs batholakala be-rich lama-drugs enza ukuthi nabo bagcine sebedlwengula kanza kwethu ngiyangithanda abafondini yazo uyamamezwa kandaba uyinkosi yodaba uyinkosi yodaba amandla bazi ngabadlwenguli phansi bazi ngabantu abangalalani bepolitiki phansi bathi nokusi umphakathi bathi